loptu preko 50 metara, evo šanse Arsenijević, 1-0 za goste. Kakva akcija Đorđevića, kakav potez, oteo je loptu, Predskiju je započeo pred golom Novog. Otvara se šansa za kontru Novog Pazara, ofsajda nema. Arsenijević, trči Pavlović, 2-2, evo pasa za Pavlovića, velika šansa, Pavlović, ofsajd, podignuta zastavica, Da nije bilo ofsajda, nema bilo desnog lopta. Ajmo samo da objasnimo onima koji ne znaju ili onima koji nisu sigurni. Znači, nema veze, sada se ovde gleda gol. 4-1 vodi Crvena zvezda u Beogradu, šansa je za gost. Pogotka i da zakuva u potpunosti kraj utakmice. Posljednjih 7-8 minuta, fantastična asistencija. Penal i 1-1. 9. gol Arsenijevića u ovom prvenstvu uz 5 gola koje je postigao Novaković. Nakon toga uglavnom se igralo na sredini terena ili polovini domaćih i na kraju Nemanja Arsenijević, kakav početak Novog Pazara!